Namakhona lesiqambela manje bamnamathela aliyaphuma manje siyabonga abantu siyambonga uNkulunkulu ubuyisana ke mangcwele izinto ezinjalo sibuyisana ezintweni lasilimazane khona sibuyisana la ulinyezwe khona noma la uzwe khona ukuthi awuphathekile kahle ngomzalwane othile sibuyisana endaweni lapho khona umzalwane ebona ukuthi akuhambi kahle ungahambi kahle kwezinto abantu abami uphethe izinto eziningi ukhona ke kungahambi kahle kanti wena ungenzanga kahle ungahambi kahle kanti awenzanga kahle angithi niyezwa bantu abami uma sakhalendlu ifoundation yelendlu ichekile uzothi mase kwakhiwe indlu uqobo lwayo lendlu izotsheka ngoba ucaca ukuthi ifoundation phansi ayizange iqonde injalo impilo kumuntu mawuhlonipha uzohlonishwa uma udelela uzodelela mawuthuka nawe uzothuka baqala kahle futhi laba bathukayo ukuthi mawuthi aqala ngasho aqala mawuthi akunawo uyabona akathu usayibusela wena ukuthi nawo na ozigcine bese sho naye eqaleke manje akuthopeka asho ke manje asezowakukhumbula so uyisana usho ukuyisana kwebandla lilodwa ngaphakathi endlini kaSimakade ukuyisana kusho ukuyisana kwebandla lilonke noNkulunkulu wami moya ngcwele amen ukubalekile ukuyisana noma ngabe ushadile usizini wakho kodwa yazi ukuthi ukuyisana uqoqa kunakho konke okwake kwenzeka ayikho bazalwane edlula ukuyisana angeke ukwazi ukuyisana mamanyala loba manyala uma ingakwazi ukubokelana nixoxe ungakwazi ukuxoxa nomkhwenyana wakho noma nomndeni wakho ngisho njalo leyo nto wena wathi ufuna ngone kahle ukuthi ngithini kanti leyo nto ilimaza utshala imbewembi emndenini okungabuyisana kodwa into ebalekile emndenini eyokuthi umndeni mawukhona uhlale phansi umndeni khona lento khona kwazilutho ukuthelelana amanzi noma ukukhumelana umlotha ukusho uxolelana nokuthethelelana ezintweni ezimbi ongilimazeke zona mfowethu mntanami mawami baba wami kodwa namhlanje sithelelana amanzi sikhumelana umlotha ibalulekile leyo ayikho kayenziwa kakhulu lapha emabandleni ethu ensindiso ukukhumelana umlotha ngoba siyanqamulela phela thina lapha emasontweni asindisiwe sifuna nje amashortcut kanti kubalulekile ukuthi sithethelelane siyakusenkonzo ukubuyisana awufundeleke wezekiya 45 ivesi yakhona 17 awuziyabunga lezingane mathuke imali 45 ivesi 17 siyafunda bazalwane uverse 17 bazalwane 45 verse 17 uHezekile uyazi isali ingane zami chapter 45 verse 17 sithi isihloko ingxenye yezwe ekhethekile inikelwa uSimakade ingxenye yezwe ngithanda leli gama elithi ekhethekile inikelwa uSimakade nikhona bazalwane ingxenye yezwe ekhethekile inikelwa uSimakade umuntu emzimbeni wakhe unezinto ezihlukeneyo kodwa khona ingxenye namhlanje engifisa ukuthi siyinikele ekhethekile engifuna ukuthi siyinikele kuNkulunkulu bangakanani abantu abagcwala emakliniki behlushwa isifo senhliziyo baningi namhlanje lesithathele engxenye yezwe elithina ngoba iBhayibheli lithi inyama thina sathabathwa emhlabathini
Yingakho uma kungcwatshwa umuntu kuthiwa uthulile umhlabathi emhlabathini, ngoba wena ubuyeselwa emhlabathini, ufika umhlabathi ukudla uphele ukuthi ngiyagcina kungasabonakali ngisho ithambo. Ngesizathu sokuthi wena wathathwa emhlabathini, wena uyingxenye yethu. Ngakho-ke ngifisa emzimbeni womuntu sithathe le ngxenye yenhliziyo sinikele kuNkulunkulu. Awusiphindele isihloko mntana. Ingxenye yezwe ekhethekile inikelwa kusimakade. Ingxenye yezwe ekhethekile inikelwa kusimakade. Umuke wahluleka ukuthabatha le ngxenye yezwe wayinikela kusimakade, uyohlala unenkinga njalo enkonzweni, uyohlala unenkinga njalo emndenini, emsebenzini uyohlala unenkinga njalo, uhlulwe nje ukuthatha ingxenye yomzimba wakho uyinikele kusimakade. Into ebaluleke kunakho konke ukuthabatha ingxenye yomzimba wakho uyinikele kusimakade. Inyama bazalwane iyizwe. Yingakho inyama ubona isenzisa zonke izinto, ngoba inyama qobo lwayo iyizwe. Ofunda amaGalatia 5 athi inyama ikhamuko kwenyama, ngoba inyama iyizwe. iBhayibheli lithi ingxenye yalelizwe ekhethekile inikelwa kusimakade. Uma singase sithathe inhliziyo, ingxenye yalelizwe lomzimba sinikele kusimakade, yilapho khona usimakade engakhuluma simuzwe. Kodwa asikwazi ukumuzwa usimakade ngenxa yokuthi asithathanga ingxenye ekhethekile emzimbeni wethu sayinikelela kuyo. Sohlala sodana, sohlala sifiselana okubi, sohlala singafiselana izinto ezinhle, shawe ingxenye yezo. Funda mntanami, verse 17. Verse 17. Kuya kuba ngumsebenzi wesikhulu ukunikela ngeminikelo yokushiswa, iminikelo yokusanhlamvu, iminikelo yokuphuzwayo emikhosini, ekwethwaseni kwenyanga nangamasabatha, emikhosini yonke emisiweyo yendlu yakwa-Israyeli. Isikhulu siyakuletha umnikelo wesono, umnikelo wokusanhlamvu, umnikelo wokushiswa neminikelo yokuthula, ukuba kwenzelwe indlu yakwa-Israyeli ukubuyisana. Ukuba yenzele indlu yakwa-Israyeli ukwenze njani bazalwane? Ukubuyisana. Namhlanje senkonzweni yokubuyisana. Iyona nkonzo esinayo namhlanje yokubuyisana, yokuthethelelana. Uma ubuyisana nomuntu awuyikena uthi kodwa nawe wazi ngaze ngakhuluma kanjena nje nawe wathi, akusetshenzwa kanjani. Kodwa ukubuyisana kukhomba ukuthethelelana. Mntaka baba ngiyazi ngonile, omunye azathi hayi bo akuwena onile, mina ngifanele ngabe ngixolisa kuwe, kodwa wena kubeka masikhumbe kuhle phansi, kodwa wena imina ngifanele uzoxolisa kuwe, kodwa wena uthi kuye mntaka baba ngithethelele, angenzanga. Impilo ibiza ukubuyisana kusalwana. Uma sikuyisana kusuke kusho ukuthi leli bhuku elila lapho ngibhale khona izenzo zakho zonke ezimbowa kwangenza zona, ngesikhathi sibuyisana iyabhalwa. uNkulunkulu kwelomoya ubhala leli bhuku abese lithathe alitshile, bese kuthi wena ngemuva kokubuyisana uphinde uqhubeke ungizone futhi. uNkulunkulu bese elivula leli bhuku abhaleke manje ×2 ukubona kuwe. Yikho izinkosi lithi uma amadimoni ehambe yohlola meke wabona ukuthi indawo isilungile, abuya esephindiwe azobusa kule ndawo. Ngakho uma sesibuyisa singene enkonzweni yokubuyisana, ngicela uma sesikhuleka ukuxolelana, wena ongazu
banenkonzo yokubuyisana ungathandazi uyeke ngoba uyibangela isiqalekiso ngoba ngemva kokuba wena uxolelane nomuntu bengezwani noma ngekho la esekhaya noma kodwa ufikelele isigaba sokuthi ungazumxolela vele uyeke umfana edlala ibhola ngisamuzwa manje lapha eRadio kodwa uvele igama lakhe vele ngoba ngeke ukusiza futhi kuyokusiza nokuthi nje ukukhona uvele uyeke uhlale phansi ngoba ayikho into ongathi uyayikhona ungakwazi ukuthethelela ukubuyisana nomunye umuntu ngcono vele uyeke uhlale phansi ulinde usuku lakho lokufa ufe uhambe esibogweni uyohlupheka inguna phakade akusiyona into yokudlala basana uma lithi lenkosi labo abakholwa nguye bayosindiswa bese kuthi abangakholwanga inkosi uJesu lithi kuyofika isikhathi lapho khona bayosha babe njengeziqu zotshani so sekukuwe ukuthi wena ukhetha ukulandela abantu konzo ukuyisana bazalwane akusiyona into yokudlala ayona into yokudlala ayona into yokudlala inkonzo ukuyisana izinkosi balithi bayosha babe njengeziqu zotshani bese lithi kulabo abakholwayo kuyofana nelanga liphuma lithi engaphansi kwengalo zabo kuyomila amaphiko bayondiza behlangabeza inkosi isiyacaca lento ukuthi uJesu akayufika la siyomhlangabeza emkhathini njengoba kusho kwezilwane siyomhlangabeza emkhathini bese sihamba naye ayosethula uyise uNkulunkulu manje lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi siyothi masihamba naye ingilozi ezulwini ziyosukuma zibe ngapha nangapha sivula indlela yokuthi abangene abangcwele lithi iBhayibheli lithi wobani bona bese kuthiwa dedani izingilozi bangene abangcwele bazodla ifa labo ngoba bona baqhamukezwe nokuhlupheka abakholwayo babekelifa elenguna phakathi kodwa before uyelona kufanele uqale udlule kule test ukuthi uyakwazi yini ukumelana nenkinga zezinkinga ezovela kuwe uyakwazi inkonzo yokuyisana inkonzo yokuyisana ibiza ukuthi uxoluzwa ubuhlungu kodwa uthethelele uzwa ubuhlungu uthethelele uthi ngiyakuthetha uzwa kungemnandi kubuhlungu kodwa uthi Nkosi ngiyamthethelela inkonzo yokuyisana njengoba labanye abantu ababekolele imfunda khona mhlawumbe ingane nje noma lihlangane passage mhlawumbe ifuna uchuku usesiphuma kule nkonzo usuthola inkonzo yokuyisana yiba nobudlelwane nayo ukhulume kahle ungakhulumi kabi nayo ngoba wena usunenkonzo yokuyisana inkonzo yokuyisana abantu abamqoka inkonzo yokuyisana iyona nkonzo engogodla okuyezulwini awukwazi ukuyezulwini unemthwalo oyibophileyo mina ngikhula uma wami ukhona ingoma ethanda kakhulu ukuhlabelele ethi ayingeni imithwalo ngoba isango lincinyana thanda kakhulu lo uNkulunkulu athi ayingeni imithwalo ngoba isango lincinyana awukwazi ukuyezulwini unegqubu nomunye umuntu mthethelele ngakho ngesonto edlule umuntu embule ngihle phansi la ukuthi no noma sinenkonzo esidlo namhlanje kodwa ayingene le nkonzo yokuthethelelana ukubuyisana ukuthethelelana basala actually ukuthi usibanibani wathatha ubaba wengane yakho uyambona baba lebedlula njalo la ngasendlini la uhlala khona no wena ngene enkonzweni yokubuyisana
ukuthi uyayondla ingane noma bayondla babona bagqoka ngokufana bayafanisana kusho bagqoka izinto ezinegama khohlwa lezo zinto izinto zezwe ukhona la uyakhona ekhaya ezulwini dlula nyeke inkonzo ukuyisa ngiphindele mntana. Verse 17. Kuya kuba umsebenzi wesikhulu ukunikela ngeminikelo yokushiswa. Kuya kuba umsebenzi wesikhulu ukunikela ngomnikelo. Ingempela inkonzo yokubuyisana ihambisana neminikelo. Wabakhona umnikelo osanhlamvu, wabakhona umnikelo wokushiswa, umnikelo ehlukeneyo. Ingempela inkonzo yokubuyisana ihambisana nomnikelo othile oyiwenze. Mhlawumbe kuzoba umnikelo uya ngokuthi wena unhloboni iminikelo qhubeka. Iminikelo yokusanhlamvu, iminikelo yokuphuzwa. Uma ngabe kukhulunywa ngomnikelo yokusanhlamvu izinto njengombila, amabele, izinto ezayisebenza kakhulu umbila, amabele, ukolweni, uphoko, izinto ezinjalo ezisanhlamvu. Khona abangalazi uphoko. Iminikelo yokuphuzwa. Baningi mhlawumbe ngavelo yedwa ulazi uphoko angiboni makhona. Uphoko cishe ufana namabele kodwa lona luncane kunamabele. So ke izinto ezinjalo izinto ezisanhlamvu bese kukhona umnikelo wokuphuza. Ngoba wakuthathwa ama-grapes enziwe iwayini kodwa elingenayo i-alcohol baliphuze wawumnikelo wokuphuza qhubeka. Iminikelo yokuphuzwa emikhosini ekwethwaseni kwenyanga nangamasabatha. Iminikelo iphuzwa kuphi? Ekwethwaseni kwenyanga nangamasabatha. Lapha iminikelo yokuphuzwa emikhosini ngithi iphuzwa emikhosini. Uma uletha asithi sinenkonzo la ekhaya ngesonto ezayo sinevusele uma usuka ulengisile yazi lento bazama ufuna nizwe la uma usuka ulengisile khona manje le ukudayiswa o2 liter baba lo6 uyabona nje mose kuba phethe noma beke ekhanda noma babe usuya lapha enkonzweni kusho uNkulunkulu ngoba kunabantu abazophuza ngesikhathi bephuza bebodla babonga uNkulunkulu baze basho bathi siyabonga icredit yakuwe wena othengelete wena othenga unikeleka lento kodwa abantu abaningi abakucabanga kanti futhi uma ukuthi kuhlangelwe enkonzweni kuyakhonzwa kukhona izidlo ezithengwe ngabazalwane zezenkonzweni wena mawusuyintshontsha futhi icredit yokuqalekiswa iyakuwe khona ukusisela neyabazalwane akudingi ukuthi untshontshe ngoba lezi zinto ontshontshayo izinto ezinikelwe abazalwane ngoba befuna usibusiso. Yingakho ngiyathi ngisho imali yomnikelo osukwenikelwa usuke emuva lapha noma nisukume uzocela ushintshe emalini yomnikelo. Le mali yomnikelo umuntu ngesikhathi enikela omunye bese yokugcina ngiwakhane khala phezukwayo athi uNkulunkulu nangu mina ngiyaqhamuka ungengisize yini. Wahamba yonikela wathi Nkosi ozalweni lakithi sonke saqalekiswa siphumelelise bese siyazama abesethi Nkosi nangu umnikelo. uNkulunkulu uthatha umnikelo ube ngowakhe abese uNkulunkulu acaphule ebusisweni azobusisa lo nikelile. Abusise lo ngesikhathi wena usucela ushintshe uzoshintsha emalini kabani. Le mali enomnikelo ifana ncamashi nemali yedlozi okusuke kunikelwe nayo edlozini. Awukwazi ukuyithatha noma mina ngakithi khona mama unemsebenzi khona ukhamba noncane ngathi uthiwa umancishana ukuthi ayithiwa umamtsamo ohlala nje lapha uyawazi umamtsamo
kuba khona makwenza umcimbi nje ekhaya kuba khona umamtsamo lapho awuphupha uyayekwa nje kuphuza utshwala kuphuzwa uqede babuye bezolanda igqoko babuye kuze kuphele yonke into uhlela kumamtsamo. Uma kade omama ke bashiyana leyo khona abantu mama abathi babega utshwala besizulu ukuphihla ingwe abanye nje kuyithulele kuyangabonga ukuthi ukhaya kanjani abanye phela shayingwe ishole uthola umamtsamo lapha iyaqhilika ingwe iyaphihlika kodwa sithina abantu kuyothi emva kweyinsuku sekade bahlala ubone ikhehlela lekhaya lisukuma liyemtsamo before uthatha umamtsamo usebenzise liqale likhulume lifike liguqela umamtsamo lugoqoze bese liyasuka nawo liyophuza futhi bese ezosuka nawo uqala uthi tshoko kancane phansi emtsamo uthi igama lakho umamtsamo awuthi tshoko bese uyabuya ke uzophuzwa umamtsamo. Angeke noma abantu bangaswela la kuphela utshwala la uthi utshwala buseko ngeke babona ekhaya suma yolanda umamtsamo athi phuzana ngoba khona utshwala khona obakhe. Ngifuna ni understand kahle ngakho ngiyangisa ngesithuzo ngoba ngifuna ni understand kahle nomnikelo mawusukunikelile akusiwona wakho akuwona futhi obamfundisi unikela usimakade ifana nselento nokuthi uma ngabe kwenziwa izinto bakusithuthi athi umuntu kodwa sesimaze siteshele ugesi ngoba siyanikela nje ngesonto umfundisi akathathi ngani imali akhokhele ugesi bese umubuza usukunikela bani hayi bese unikela uNkulunkulu manje wanga wanikela ngomnikelo uphinde futhi uyoshayela umthetho okusho ukuthi awunikelile awunikelile awukwazi ukunikela ngento uma ngithi umuntu ngiyanikela ngale moto akayithathi senza amachance esiqede sithi sefuna futhi mina ngeke ngifonele ngithi ungayicindezeli kakhulu petrol emgaqweni ungabreki kakhulu ungenzi ukuthi usho ukuthi umuntu benganikeli bengibone bathi lakwazulu khona insizwa lezi ibhincazi zisemdlalweni ayinayo ibhisho ehamba yoboneka komunye namabhisho amabili bebahamba nabe odwendweni emdlalweni uma sezohlala lapha ngithi mawufaka ibhisho awuhlali ngalo uhlala nje ngezinqe zakho phansi ufuna ukuthi bese uyahlala ukuthi ngezinqe lo manje kwaqala ukuthi ufuna ukuhlala ngebhisho usumehlala ngebhisho uzodemeshela qotho ukubona usethike lo mmolikile mfowethu uhlale kahle ngebhisho lakho ipheka kwamkhumbuza ukuthi akahlala ngoba manje uzodemesha awukwazi ukwenze njalo uNkulunkulu unikele uphinde uluse uyobheka wenzani wona lo mnikelo washo nabo kanti wenza ichapela zona nakwazi igama lokunikela silazi amen kade sishawa yilo awukwazi ukunikela uphinde futhi uyobheka umnikelo ukuthi usetshenziswa kanjani lithi iBhayibheli la uma kukhona into ebandleni eyenziwayo noma ngabe hlobo leproject ethile ebandleni lithi noma ukwakha indlu noma yini lithi kuye ufonywa ikomiti elisipheshile elizongamela lo mnikelo wabazalwana abanikelayo uqobo umnikelo bese lithi leyo mali iyothenga impahla wakha ikhokhela abasebenzi iyenze yonke into umnikelo uma siphelile lithi uma siphelile indlu lelo komiti liyabhidliswa alisekho ngoba belini special yileyo okwazi ukuyikhulumela ukuthi isihlanu ngoba sino 5 rand sithema sipala short u 5 ushone isihlanu noma sikwama ushone u 5 rand ngoba bengewona umnikelo
bekuyimali yeproject ethile esontweni. Akazi noma niyezwa basana. Yazi ngisisi. Kodwa yayi. Yazizwe inhliziyo bathi imali zikhulu. Ngisisi. Ukunikela bazalwane. Mawusukunikela ingakho ubone ngathi siyabuthi asibusiseki thina kakhulu ensindisweni ngoba sithi sinikela ngehle lodwa sibhekile. Ngehle lodwa sibhekile siyashayela. Uthole emasontweni omthetho banikela omama adwa ithi umele wagula nje njalo kuphela inyanga athi hamba nokhokhela ithikithi. Akakaza uze umfundisi wemfundisi imali yethikithi engokunika yona ishonaphi. Usifundisa bazesidala ngifuna libhekele aziziningi izalwazi ensindisweni. Zincane ka. Namakhehla amancane uba njengoba ngamle ebandleni. Oyikhehla njengami ebandleni ngabe bonke bangimva kwami. Abafuna abantu understanda umnikelo. Uthola ikhehla lidondolozela nesalwa sidondolozela so mawubheka uvule ukuthola umuntu ngokwenqubo yesonto labo ubona bakhokhela amathili lidwele. Akakaza mbuzo umfundisi wayisho mthatha imali ngonyaka othile ukunikela wayisho mthatha. Kodwa le nsindisweni sifuna ukuyazi. Ukuthi yashona. So ukubuyisana bazalwane izinto kuze digcine sekunoqhekeko esontweni. Ngenxa ungakwazi ukubuyisana. Ubuyisana bazalwane uqeda mhlamba ngiyayi-understand kahle lento yamagroup. Mawufuna ukuyibona kahle ukuthi injani idestroya kanjani into yamagroup ibheka nge-ANC iqembu elikhulu la eSouth Africa. Kwavela kwangena uqhekeko phakathi kwalo abanye bamalala okhona esibani SR17 akhula lamagroup. Ngesikhathi ekhula lamagroup aye manje noma ngabe longala kwelinye iqembu wenza into enhle lo ngapha kuleli linye akayirecognize noma inhle ngenxa yokuthi usegroup nongeyona yakhe. Noma inhle kangakanani ayizwakala. Akazi noma niyezwa. Amen. Kona ingane yami iyasebenza yothisha untombazane wami uMdala ulapha ke inyonya uma sixoxa naye noma ngoba nakhona kunoqhele othisha uma sixoxa uyazi ukuthi noma ngabe uthisha omkhulu othile wasendaweni ethile wenza kahle kodwa ngenxa yokuthi akekho kwi-camp yakhe uthe bongomaqabhasho nje beningekhala isizathu ukuthi usekwi-camp okungeyona yakhe leyo nto affecta inhlangano yonke jikelele yothisha wabe kufanele lo mathi asibasobhe kunenyoka lapha sonke sivula amehlo nesibandle kunjalo amabandla afaka ngaka nje akhulawa uqhele kuba ngaphakathi ukuhlukana akukho. Uma singaqeda lokho ngokubuyisana bazalwane siya kuNkulunkulu sithandaze sibuze uNkulunkulu abenathi ningabona izimanga ungami imoto la singaphinda iparking ivele incane. Ubiza ukuthi sibuyisane sifune ukuxolelana ukuthethelelana siyeke nokumonazelana bazalwane. Nkosi yami idimonomona bazalwane. Uyazi bakubana abantu abasindisi kwabayizulu. Mina ngisho ezulwini ngempela sikekele ukuthi sikhuluma ngani. Sithi siyaya. Bamba.
balwa abantu insindisweni abezulu balwa ngene ngoba inhliziyo zabo zimbi. Inhliziyo zimbi beswenkile besokothayo zimbi zimbi inhliziyo yomuntu osindisiwe yimbi. Ufuna ukubona upoison yebandla lesindisiwe. Uzothola upoison womuntu obulala ngempela. Ngoba zalwa umuntu osindisiwe Mungu unenhliziyo. Umuntu osindisiwe uthi ehamba nawe umuntu esindisiwe ebefuna ukubheka ukuthi mhla ekuvukela yokushaya ngawo. Siyahamba wemithi siyahamba kanti yena ufuna ikhala uthi abesethi awulahlile la ngiyangena. Umuntu insindiso ke le. Umuntu osindisiwe nje bazalwane anobanana bezulwini banane abantu abezulwini abayingeni indaba yokuthetheleka abayingeni indaba yoxolo manje ufuna ukubona ukuthi banane abantu abezulwini kuka namadivozi akhona kubantu abasindisiwe ngakanani seniyayibonela awakwazi ukuba ngaka amadivozi ensindisweni sikholwa uma sinenhliziyo ezinene. Lento edala ukuthi u85% wamadivozi enkantolo kuthiwa abazalwana namaKristiyan yiwo ahlukanisayo. Inhliziyo yoSathane. Inhliziyo yomuntu. Ufuna ukuthi amakholwa angakhathazi especially uma umfundisi. Uma ufuna ukuthi nje amakholwa angahluphi. Hamba uyolanda inyoka uthwala. Azoba yithuthu zakho. Uzokuthi sipho left, right. Umani babuza umfundisi kangakanani. Uzoba bambe kodwa mawumsulwa sokuhlupha. Labantu abakholwa bazokuhlupha. Isolo thani basala bebeka mabala inhliziyo yimbi yomuntu osindisiwe. Uye esontweni umama oyifakele uniform yakhe uthi uyakhuluma umfundisi lalela mntana ukukhulunywa nje kabi ngenciki yenkosi kusho umuntu oyinform la umfundisi 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 4 umfundisi uyazi ukhuluma nje bese ngiyayisona sebambelele la imanzi zoba ukhuluma nje ukuthi lento ngayisona kodwa ngathi ayengibhekisise uyabona nje ukhuluma nje uthi umoya ongcwele uthi umoya ongcwele ube wena ukuba inkolo kaSathane